my friend and sister. Today, I want to come and read for you about the Bible. Talk about the you should be perfect, perfect, should be perfect. Okay, be perfect. Okay, here is the Matthew chapter 5, verse 48. Talk about be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect, no, you should be perfect because heavenly Father is perfect. Then who are pakropa to pathala teninya ini takwe vera la lima the kupuni si vera taita kluti padi lo mono tera la no pakaba lo top we towe mono pamnu hule ni tera la muku no muku pakasani no pakasani me pwa le pwe hune lo no Penny pakle pakwa tata se po tama atala lima the asadu ye no Penny pakle kwa no lima the asadu ye sapo lucy hone tebra dile mata dinero mo tu lo top we to dipa olo muku lo top we to atoniki no mo tu lo top we to dipa olo muku lo top we to atoniki Penny pakletera lo top we to a vehicle ted cow no that lo top we to a vehicle ted cow ke meme dinero pakle kwa lo pakletera mala no Genesis chapter 17 verse 1 in pakle kwa penny sepo no Genesis chapter 17 verse 1 David dile no pakle kwa penny sepo no ke away ni mitala little moshi a shadow the sinui a supporter mono David dilo no Hey ni petibala likolowa akloni takwe vera dile once no Abraham was 99 years old no so Abraham over that key pagdema quisi queenie no away over no the Lord appeals to him and says I am a God Almighty no walk before me and be blameless Talo blameless sidane patinya lo no pagdema ukaswa taku kaswa pina tekaduka dita data lo pagdema malaka saywa amenya le pagdema malaka saywa di kwatweba make saywa takana huba dini etuma no blameless sidane ye na po dini lo pain yekle phakwa le pakanyo kloni se phuma no litamo se asaro to sinui mano asaro sini sabotane tena dile pain tebra la dollar swabra atapwa kwisi kwinini ywa lo plato atala swabra amenya do siba o tala ya yemi kasa tita le lo leda le yemenya do le top we torki blameless when le top we torki no kuntel mano perfect pain kuntel mano perfect kono perfect then no kora ka ba le popwe no leta le yo amenya no le popwe away ni meta le so abrahado kasaywa no takatu he lota avi akru no kairo pekle kwa le no litamo she ni tewedi le no Leviticus ne pekte kwa page step ho no Leviticus away ni meta le litamo she pa nyo kwewe mo no Pasana kiro yasukumo a copanyolu tabitu dinito ba Pasana kiro pay yikle kwamo no Le thermose no Leviticus chapter 19 verse 2 talk about speak to the entire assemblies of Israel and say to them be holy because I'm the Lord your God I'm holy no tebra le pagete mano no awe tebra le katuta ro pa isila phutir pha no katuta ro pa isila phutir pha di tu ro awe ti ko u lo ta pwe pu mo no phe tebra ni le no pagete mano phe ni no Leviticus tebra atu lo mo no phe ni le thmo se asado no asado sinui asapo no a supporter ni teba pa lumnity mile no pay pekle kwa no
little mose a saddle the sinui a sapo poderma turning no turn it devida dile payment no katuta do so haro no a pukwa do pa isila pokele siba o a imit tala yoma ludo si no a when it pagete ma le patinya sorry mano ta pay ne pagete left thermos a saddle the sick thermos saddle sick a sapo kine devida dile katuta do pa isila po a tau pokele do siba o tu ba ke to pa so si agidi tala yua tikasai me a so si lo no tu ba ke ro pa so si ma no yua ne me a so si a ho ne lo le ta no ko ta ro pa kro pa tu pa ta lo pa isra pho te ta ba ka ba lu we da ta gi ta klo khai le a we te ta mo pu lo ti lo se mo no a we te me te lu ba din ne ro a we ne pin ta la ka sa yua ka ma a we te di le ne pe ti nya ba no hey ro pe kle kwa le Colossians no I want Colossians chapter 1 verse 28 no pagte ma I want Colossians chapter 1 verse 28 ne pagte ma la minute mi le no pagle kwa phe mo no we proclaim him no admonition and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone perfect in Christ no perfect in Christ look at sacred pune pagite ma le top we talk at sacred pumo no away ni patinya la patamu pula patapita ma pulo away ni meta la Colossians chapter 1 verse 28 no away ni pagite ma pagba tulu tolo taro pagba leda pagba mara ta di ni etu mo no pami mara temila la ni kaba mita di etu lo no away ni le pagite ma no Colossians asalo to asapo kisi khoni teba pwari le asapo kisi khoni no pay Colossians asalo to asapo kisi khoni teba pwari le no do ta sa to pwa khele ki no patuki toki pa khele le ke ye ta ku ti di tu pa ka pa lo pa khele le top we to le create pu lo no a when ni pagite ma le pa ta sa to pa khele ki no patuki toki pa khele a when ni patinya no pa khele no pagite ma le top we to no le create pu no pagite ma no ke ye ta ku ti di pa deep ka palo pa khele le top we to le create pu no le ta no ku ta ro phai ni li so si pu ni a wet pa bi pa bo non mi ba in the Bible never hiding anything okay so every person can know wisdom and they can know everything about the gods about the heaven and about the fathers no no nothing hiding about every person in the world no in the Bible no our Bible is telling the truth you should tell it any other thank you so much my friends and giving love okay I love you so much my friend my brother and sister no we had to keep in walk and reading about the James chapter 1 verse 4 to talk about that yes happy new year cast this stone no happy new year's too no let us look at a painting picture no perseverance must finish its work so that you may be mature and completed not lacking anything when it picture mala patamu puni no pakaba mara khalakase ma mala pu ma ba on lo no khotani pakrapatu patala patamu pu letninya e patale taki tapitama puni lo paini liyaku katuta lo munitimi le no James no liyaku katuta lo munitimi le ne pakle kwa James chapter 1 verse 4 talk about no paini picture mala David dile no pakle kwa page se pho no verse 4 ni David lo pakanyo klon ni dile no thank you so much my friend thank you so much okay God bless you my friend
Here is the James chapter 1 verse 4 no awani pakanyo kloni tevra di lo no basa do mota withasu udo tama alepwe de tu tiklo topwe to do udo takhele do tlo shabale ta no de mi ba ni ki no tlo shabale ta no de mi ba ni ki no leta no khota ro ni patinya la padaba lo sha la ta no de mi ba no pagba le pagba ma no leta no khota basana ki ro leta mi ta do phokko ta to ta lo phokko leta tu ta tu lo to lo phokko ma no leta no khota ro ni pagba mi ta khale khashi lo no thank you so much my friends no leta no khota ro phain ni pakle kwa no last verse is now 1 Peter chapter 1 verse 15 talk about no penny we want I had to read for you as about that now but just as he who calls you is holy so be holy in all you do okay be holy no be holy in all you do ta le namara khala ka sin ni ka ba so si we te ba ma no ta khan le nama oni ka ba so si we ni no le ta no ko ta ro pakro pa tu pa ta le pa ta mo pu le pa ta le ta ki pu ro phai ni pakle kwa le one picture no away ni debit through a shadow to a server table d lo no pakje ma no server table d lo mi deep wala akuni thu mi aso asi tu ni ke tho tu we si ko le aso asi no le tu ma ta phi ta ko ami de apu ki so si no le tu ma ta phi ta ko mi de apu no pa ma ra te mi da la ni ka ba mi aso asi khel lo away ni mi ta le so phi tru hwe we ra ni lo no we should be holy no everything we do should be holy no leta no kuta ro pakro patu pata lo no today I raise for you about the topic is the perfect okay leta no kuta ro Matthew chapter 5 verse 48 only just this verse no be perfect therefore as your heavenly father is perfect okay you want to read in and you can read in best to the Genesis chapter 17 verse 1 the God talking with and Abraham no? Leviticus chapter 19 verse 2 Colossians chapter 1 verse 28 and James chapter 1 verse 4 1 Peter chapter 1 verse 15 okay my friend and my brother and sister today is one lesson okay one verse about we should learn so many in the Bible okay we know the Bible is good the Bible is perfect the Bible is telling us good thing bad thing only just use your brain and then take wisely. Thank you so much, my friend and my brother and sister. God bless you all. May God bless you. Happy New Year for all every person. Bye bye. See you next time.